वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपती बाप्पा मोरया। नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन गोमंतक मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती गणपती छंदपती म्हणजे श्री लाडका गणराया आणि त्याचं आज आगमन झालेलं आहे। देशभरामध्ये उत्साहाचं, भक्तीचं आणि चैतन्यदायी वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। गोव्यात सुद्धा गणेश बाप्पा आज आलेला आहे आणि प्रत्येक घरी तो विराजमान होतोय। सो आज गोव्यातल्या घरामध्ये कशा पद्धतीनं गणरायाची पूजा केली जाते, गणरायाची प्राण प्रतिष्ठापना कशी केली जाते ते आज आपण बघूया। त्यासाठी आपण एका घरात आलेलो आहोत। तर सुंदर बाप्पाची आरास आपण बघतोय। एकंदरीत पाहिलं आपण तर गणपतीला गोव्यामध्ये फार विशेष महत्व असं आहे आणि गोव्यामध्ये आपण पाहिलं तर माटोळीचं एक विशेष महत्व आहे। प्रत्येक घरात जिथे गणपती असतो त्या गणपतीच्या वरच्या साईडला आपण बघितलं तर फुला फळा आणि पानांनी बांधलेली माटोळी जी आहे ती सजवलेली आपल्याला पाहायला मिळते। प्रत्येक घरात ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं सजवलेली असते। सो आता या घरातली जी माटोळी आहे आणि गणरायाचं जे डेकोरेशन केलंय ते तुम्ही बघताय। एकदम इको फ्रेंडली असं हे बाप्पाचं पूर्ण जी सजावट आहे ती आपल्याला इकडे पाहायला मिळते आणि इको फ्रेंडली सजावटी बरोबरच गणरायाची मूर्ती सुद्धा तुम्ही पाहिलात तर खूप सुंदर अशी ही गणरायाची मूर्ती आहे। आजूबाजूला अगदी चैतन्याचं आणि भक्तिमय वातावरण आपल्याला इकडे पाहायला मिळतंय। गोव्यातला गणेशोत्सव विशेष असतो कारण प्रत्येक घरात जो गणपती स्थापन होतो त्या गणपतीच्या स्थापनेसाठी विशिष्ट पूजा केली जाते गुरुजींना बोलून। सो ती पूजा नेमकी कशी असते आणि कशी प्रतिष्ठापना केली जाते ते आपण या व्हिडिओत पाहूयात। अमृतदत्ताय श्रीधराय नमो नमः। सद्गुरु श्रीधर देवताभ्यो नमः। प्रार्थनामर्पयामि आचम्य। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। करं प्रक्षाल्य आगमार्थं तु देवानां मनार्थं तु रक्षसाम। अण्डानादं कृत्वा आगमार्थं तु देवानां मनार्थं तु रक्षसाम। आगमार्थं तु देवानां मनार्थं तु रक्षसाम। आदौ घण्टां देवता प्रक्षणं घण्टदेवताभ्यो नमः। जलगन्धोपचार पूजामर्पयामि समर्पयामि। एक बार घण्टानादं कृत्वा ओम आसनञ्चैव देवानां पूजा कर्म समारभेत। आसन देवताभ्यो नमः। जलगन्धोपचार पूजामर्पयामि। ओम विष्णुशतमुत्पन्ने शङ्खवर्णे महीतले अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवी नमस्ते। भूदेवी नमः। जलगन्धोपचार पूजामर्पयामि। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजगणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रगजाननः। द्वादशैतानामानि यप्पडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशदुर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां भरधरं विष्णुमशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितं पितृस्वरेरपि सर्वविघ्नहरस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्ते। सर्वमङ्गलदातारो पार्वती परमेश्वरो गणेश संवन्दे वंदे। लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। उमामहेश्वराभ्य नमः। वाणीर्णगर्भाभ्य नमः। सीतारामाभ्य नमः। अरुन्धतिवसिष्ठाभ्य नमः। दुर्गायै नमः। गणपतये नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामादेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वाभिदेवताभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्बोधायन आचार्येभ्यो नमः। प्रारम्भकालः सुमुहूर्तमस्तु। प्रारम्भकालः सुमुहूर्तमस्तु। भगवतमहापुरुषस्य विष्णोः विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तीयपरार्थे श्रीहरेः श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीमद्गोदावरीयाः दक्षिणे तीरे गोकर्णमण्डले गोराटदेशे भास्करक्षेत्रे सख्यपर्वते शालिवञ्चकाब्दे अस्मिन् वर्तमानकालवर्गे शुभकृत्तमसंवत्सरस्य दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां अद्यवातरस्तु सौम्यमातृक्तायाम् एवं गुणविशेषविशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यश्मतौ अस्य यजमानवदेस्य नाम दत्तारामदेस्य वन्दना नाम्न्याः
आर्विका नाम्न्याः दर्शन नामधेयस्य निखिल नामधेयस्य रिमा नाम्न्याः जरोष्णि नाम्न्याः रोषा तुषा नाम्न्याः अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य आयुष्य आरोग्य अभिवृद्धि अर्थं करिष्यमाण उद्योगे व्यापारे व्यवहारे उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्राप्ति अर्थं समस्त ग्रहचार पीडा परिहार अर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता पूर्ण अनुग्रह प्राप्ति अर्थम समस्त क्षेम अभ्युदय प्राप्ति अर्थम समस्त करिष्यमाण उद्योगे व्यवहारे व्यापारे कृषि विद्याक्षेत्रे उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्राप्ति अर्थम श्री महागणपति पूर्ण अनुग्रहेण चिंतित मनोकामना प्राप्ति अर्थम श्री गणेश चतुर्थी दिने अहम श्री महागणपति पूर्ण अनुग्रह प्राप्ति अर्थम अहम अद्य दिन मम गृहे गणेश प्रतिष्ठापना पूर्वक महागणपति षोडश उपचार पूजा आराधनम अहम करिष्ये। ओम नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वैतृभ्यं विक्रताय नमो नमः सिद्धिविनायक मूर्तये नमः नम्रतिव्याप्यं गन्धं कल्पयामि तमाकाशान्तपुष्पं कल्पयामि यमवायुवधूपं कल्पयामि रं तेजमयादीपं कल्पयामि अमृतात्मयोदिं कल्पयामि पञ्चोपचारपूजामर्पयामि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेक दन्त भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सिद्धिविनायक मूर्तये नमः पंच उपचार पूजा समर्पयामि। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाहिताः मूले तत्र ब्रह्मा मध्ये मतनामृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपसुन्दरा ऋग्वेदयजुर्वेदो सर्वणः ओम कलशदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् कलशे गंगादि तीर्थम् आवाहयामि। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थानतपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं तवाह्यंचिः आपो हिष्टामयो भवः तान ऊर्धातन महेरणचक्षसे योपश्वतमोतस्तस्य भजतनः क्षतीरमातरः तस्मरङ्गमावो यस्य क्षीणमत आपो जनेता जनः। ओम नर्य प्रजा मे गोपाय अमृतत्वाय दिवसे जाता दरिष्यमाणाञ्च अमृते सत्कृष्टम् ऊर्ध्वस्वरोम महागणपते नमः प्रतिष्ठापयामि। ओम भूः महागणपते नमः प्रतिष्ठापयामि। सुवः महागणपते नमः प्रतिष्ठापयामि। भूर्भुवः सुवः महागणपते नमः प्रतिष्ठापयामि स्थापयामि पूजयामि। महागणपते नमः। ओम सिद्धिविनायकमूर्तये नमः। ध्यायामि धनमर्पयामि पादारविन्दयोः पादमर्पयामि हस्ते अर्पयामि मुखे अर्पयामि। ओम सिद्धिविनायकमूर्तये नमः। महादेवाय नमः। ओम ध्यायामि धनमर्पयामि पादारविन्दयोः पादमर्पयामि हस्ते अर्पयामि मुखे अर्पयामि महाभिषेकं समर्पयामि। महागौरी नमः। ओम ध्यायामि धनमर्पयामि पादारविन्दयोः पादमर्पयामि हस्ते अर्पयामि मुखे अर्पयामि पंचामृतानि करिष्ये। ओम आपो ओम आप्याय समेकते समवर्ष्ण्यं भवाय संगते। ओम सिद्धिविनायकमूर्तये नमः। ओम महादेवाय नमः। पंचामृतानि समर्पयामि महाभिषेकं
करिष्ये ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वं मेव केवलं धत्तासि मेव केवलं धत्तासि मेव केवलं धत्तासि मे सर्वं ब्रह्मासि साक्षादात्मादित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं मा वक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचरमवशिष्यं पश्चात्तात् पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोरसात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतोमां पाहि पर्यन्तात् समवाग्भुजत्वं चिन्मयः मानन्दमयत्वं ब्रह्ममयः शान्तियोते त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासे अज्ञानमय विज्ञानमयोते सर्वं जगतं तत्तो जायते सर्वं जगतं तत्तो स्थितते सर्वं जगतं त्वया विदते सर्वं जगतं त्वयि प्रत्ययते तं भूमिरापदोदिनो नमः चत्वारि पादपदानि गुणत्रयातीतः अवस्थात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलावतो नित्यं शक्तित्रयात्मकः मानविनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तवृतसंजमकृतं वायुक्तं सूर्यमात्रं ब्रह्म भूत्वत्रम् जनानयं परमित्यागवर्णां नन्तरम् परपरः अध्येतं तारेण उद्धृतसर्वस्वरूपम् अकारपूर्वकम् अकारमध्यमरूपम् भवद्वारचान्तिरूपम् इन्द्रस्वरूपम् नादसन्धानम् पद्मजातिः तैषगणेशविद्या गणकृषिः त्रिगायत्रन्दः श्रीमन्महाप्रभुदेवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तहस्तं पाशं प्रधारणं रञ्जवर्णपुत्राणमशुध्वजं रक्तं लम्बोदरं चित्तजनकं रक्तवादं रक्तगन्धाय रक्तविष्टुभुजं भक्तासंपीडं जगत्सहस्रम् आविर्भूतं विष्णुपतये वृषासुरम् एवं जगत्सिद्धयोगी नामनः ॐ नमो राधपतये नमः गणपतये ब्रह्मपतये नमस्ते लम्बोदराय गन्धाय विघ्नायकने शिवसुताय श्रीफलवरमूर्तये नमः ॐ सिद्धिविनायकमूर्तये नमः महाभिषेकं समर्पयामि स्नानानन्तरे पुनरामर्पयामि वस्त्रार्थे समर्पयामि यज्ञपवितार्थे यज्ञं समर्पयामि हरिद्रां गन्धं हरिद्रां समर्पयामि ॐ गन्धद्वारां गन्धद्वारां ईश्वरभूतानां सर्वपकेशनिम् ॐ महादेवाय नमः महागणपतये नमः महागौरे नमः गन्धमर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमम् समर्पयामि हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमं सर्वसौभाग्यं सूचकं भागभूषणं श्रीकुङ्कुमगन्धनादपाकुङ्कुमं हरिद्रां समर्पयामि नानाविध पत्रपुष्पाणि समर्पयामि माला आभरणम् ॐ आभरणम् आभरणं समर्पयामि ॐ महागणपतये नमः महादेवाय नमः महागौरे नमः आभरणं समर्पयामि नानाविध आभरणं समर्पयामि महागणपतये नमः महागणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः
सिद्धिविनायकमूर्तये नमः ॐ दुर्वाङ्कुराणि ॐ सिद्धिविनायकमूर्तये नमः ॐ दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः सिद्धिविनायकमूर्तये नमः ॐ महादेवाय नमः महेश्वराय नमः कृत्तिवासुते नमः कामाङ्गनाशाय नमः देवदेवेशाय नमः श्रीकण्ठाय नमः पार्वतीपतये नमः हराय नमः रुद्राय नमः सिद्धिविनायकमूर्तये नमः सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्रकेतवे नमः धूम्रकेतवे नमः धूम्रकेतवे नमः धूम्रकेतवे नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः ॐ सिद्धिविनायकमूर्तये नमः पूजामर्पयामि नमस्कृतोत्तन्नमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं माग्रापयामि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः नानाविध ॐ सिद्धिविनायकमूर्तये नमः सिद्धिविनायकमूर्तये नमः धूपं समर्पयामि समर्पय धूपानन्तरे नैवेद्यं नैवेद्यार्थे पुरतस्थापित पुरतस्थापित मोदक पंचकज्जाय नैवेद्यं निवेदयामि स्वाहा प्राणाय नमः प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः कृपया परिग्राम शक्ति सांगल समान सर्वांशे नैवेद्यं सर्जयामि पश्चात् मंगलनीराजनं च पूगीफलसमायुक्तं नागलधितं चूर्णं कर्पूरसंयुक्तं तां समर्पयामि पूजा सम्पूर्णार्थे सुवर्णं समर्पयामि पश्चात् मंगलनीराजनं च करिष्ये पूजा सम्पूर्णार्थे व्यावादक्षिणां समर्पयामि पश्चात् मंगलनीराजनं च करिष्ये ॐ मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतुंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिर्जरं न तादिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं
कर्पूरकवरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयाकलिन्दे ॐ भवामि चैतन्यमामि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः मङ्गलधिराजनं समर्पयामि दिव्यरक्षां धारयामि श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे गणनायक पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां गणनायक नमस्कार सिद्धिविनायकमूर्तये नमः पूर्णानुग्रहप्राप्तिरस्तु सिद्धिविनायकमूर्तये नमः अकारहरणं मृत्युदिवारणशमनं गणेशपादकं शुभं सकलिष्ठार सिद्धिविनायकपादकं शुभं सकलिष्ठारकामना प्राप्तिरस्तु इष्टार्थकामना महागणपत्यर्पणं प्राप्तिरस्तु गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् नोतिभिः सीदसादनं विघ्नेश्वराय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आज विशेष दिन है। आज महागणपति महादेव और महागौरी का विशेष अनुग्रह दिन। आज दिन हर लोग है ना प्रति घर में गणेश का स्थापना किया था ना, वो गणेश का विशेष अनुग्रह है। प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारे समस्त कष्ट और हमारे उद्योग में वो संकष्ट आते हैं ना, वो संकष्ट निवारण करते थे। आज दिन ये है ना, महादेव और कुटुंब समेत इधर गणेश इधर आता है। तो इसके लिए क्या हो गया, हमारे कुटुंब का बहुत प्रॉब्लम है, वो इसके सामने ना प्रार्थना किया था ना, वो निवारण करते थे। विशेष है कि गणेश है ना, वो कुटुंब का गणेश महादेव गौरी एक कुटुंब का प्रतिनिधि करते थे। इसके लिए हम प्रति लोगों में घर में समस्या है, वो समस्या आज विशेष पूजा करने के बाद में प्रार्थना किए थे ना, वो निवारण हो गया। भगवान का आज समस्त यार प्रार्थना पूजा किए थे ना, लोगों को भगवान विशेष अनुग्रह प्रार्थना के हम प्रार्थना करते थे। आपका नाम? सुरेश भट्ट। आम्ही ह्या दिसाची वाट पळयता वर्सभर आनी तेन्ना आमची चवथ स्टार्ट जावपाक पावता तेन्ना सगळे उमेद आसता, सगळे हितून बिजी आसता ते आपआपल्या कामान, सगळे साफ सफाई करपाची, सगळे भुरगीं तितून हेल्प करूंक येता, आपुणूय हें करता तें करता मागीर जेन्ना गणपती मागीर घरान पावता तेन्ना मागीर सगळीं आनंदात जाता सगळीं आमची फॅमिली सगळी एकठांय जाता, सगळे पदार्थ करता, जिनस करता, सगळीं बसून वांगडा जेवपाक बसता, सगळीं उमेदीन आसता। कितेंय तें आमचें दूख बीन आसता तें आमी गणपती कडेन सांगता, आमचें निवारण कर म्हणून। 2 वर्सां आमचे 1.5 दीस आसता आनी तिसऱ्या वर्स मागीर 5 दीस आसता। 5 दीस आसता तेन्ना आनीक चड उमेद आसता, 5 दीस म्हणटकूच आनीक चड गणपती। आतां आमची ल्हान भुरगीं आसता ती सारकी उमेदीन आसता, बाप्पाक आपणें आपयलां म्हणून सांगता, आपूण रावता तेजी वाट, बाप्पा येतलो, फाल्यां येतलो करीत आसता।
आनी ताका ल्हान भुरग्यांक आमी गणपती दाखोवंक व्हरता तेन्ना ती पळयता आनी आमच्या घरा यो आहा म्हणून सांगून येता. ते आमचे भुरगीं आसता तेन्ना गणपती घरान हाडटा तेन्ना उमेदीन नाचता.